Ütü gününen kündü Jommut sergebit. Bugün iyetıl onunla soruk biçik günün çerçitinen Maksim Kirevich Ammosov Memorialinin müziği jetiger bar. Çolban sorunal 95 sılgar anan gün seri çolban sahanı sırdatar diyen Выставканы sihili kepsiye çolban sorunal bas redaktara saha seren soruyaççıların soyuğun председателин солбиячыта поэт публицист Гаврил Амбросов. Түйкүннен табии чолбон сурнаабыт былырын төрүттеммите 95 сылын толбута сеттиннига окурдуготтан бу выставка терьергеден эрдеттен буламнаа тебит онуттан бу Сахарин музейин кытары сөбелеген баран бии хорнаабытыгар быхаччы сыганнаах историческая личность Максим Кирович Амосов атынан мемориальный музей талбыппыт выставка турар сиринен тоҕой такаттан бу бии хорнаабыт бастакы төрүттен итигер оччолорга сахаасыр обкомун бюротун чиленин быгытан Максим Кирович Амосов эмие аттанар. Онуттан бу кине бейте кыттыгастаах төрүттүспүс сурунаалын кине жетигер кине мемориальный музейгер выставкалырбыт улахан сооталаах тен саныыбыт. Онуттан историятын кылгасты кепсир боллака 1900 балта сеттинне 2 күнүгер сахаасыр партия обкомун бюротунан бу чолбон хуруналы Сахамук культурный сырдатар общество онна Саха республикатын Саха автономный республикатын үйрәгидиге доңна доровыя харастаблы наркоматан политическое просвещение салада кыттыгас өскепиттере онуттан бу хурунал бастакы редакторынан онуттан идея бербит он концепция ногабыт кийинен Саха литературатын төрттәспит жонтон бидестере Саха театральный искусствотын хабачатын төрттәспит Саха омук бир духовный лидера, поэт, прозаик, драматург Анимпадис Иванович Сафронов болар. Чолбон хурналы төрттәбит жоннорунан алампаны серге бололар очтогу Саха сыр үйрәгиге оны доровыя харыстаблыгар наркома Саха норотугар Хевеске хуюскал уначарска кырдыхуалталах саға культураны үйрәгидине сайынар быт кихи публицист, тылбашыт Алексей Федотович Бояров болар. Онуттан кинен билен турар очтогу партийный халалтаттан турбута чакчы. Оны серге Василий Никанорович Леонтьев болар. Кескигинен бу кине сахамук культурный сырдатар түмсүү берстиятынан үлеләбит. Ол түмсүү ихинен литературный кургоктарга кыттыспыт, философский кургогу терибит. Бете юрист үйрәхтәк саха сыр юстиция наркомун солбиячынан үлеләбит бүтүн Россиядагы кийин стерилях комитетчилени болбут чутагы саха советский интеллигенциятын бир лидера кихете болар. Онуттан кини саха литературатыгар критика жанрын атагар турурсубут жонтон бирдестере. Онуттан очтогы саха классик хуриячыларын өксөкүләгы алампаны, Оюнская, Нестроева кытта атактапсын оларан алтыспыт киндер тыннактарыгар аяр үлелерин, аямняларын ырыппыт кихинен болар. Онуттан бу чолбон хурналды критика, искусство, литература сайдытыгарме тус солун ихин киллербит бу алампа политикага кыттыга ох жакчы жиннах искусствоны рекордерер кырдыксы турнал болохтактен этитигер сөбүлеспит кини бир соратнигете. Оны кинлери сергессе бу Алексей Андреевич Иванов күнде саха бир классик хуриячыта лингвист, журналист эме кыттыган бу саха литературатын сайдыдыгар бәйте ораты көрүлерин кыттыгындаран үлелеспите. Онуттан бу чолбон хурунал 1930 сыллакадылы үлеләбите. Онтон бу сүйбагы сыллакка алампа киснафонтап жылатыгар конфедератистерге кыттыстаден репрессиялемитнен системнен бу 30 сыллакка Платон Алексеевич Оюнскай кыһылылыктен атын оларыппыта. Онуттан бу очтогы кем биретинен тоталитаризм, оны компартия күйгүрүтүн, онуттан бу культурага, искусствога булас орохута күйгүрүтүн көрдөрөр. Онуттан Оюнскай олканга бу литературный журнал тыына халарын үледерин камсырын тугугарманны кардыны орбутаден сыналыкка хөп. Онуттан бу кыһыл ыллыктен атынан журнал 1930 сыллаа халы таксыбыта. Олканга редакторунан Оюнскай, Эллей үлелеспиттере. Онтон отут
агыс сыллааққа юнускай репрессиялемдин кенне бу усуран литература ден аттах альманахы кубулуйбута. Бу билен турар репрессия кемигер сүрдэ халбахага риячылара ол эдде репрессиялемет алампаттан күлүнүртен бүтөр оромунтан сагалаан кереңе юнускай онна кини делатыгар кини жона ден түбеспит критик, прозаик Николай Заволоцкий часқан болуын, Дмитрий Коннович Сипсяпорына моллан болуын, Григорий Паскачин болуын, Арпита дағаны болуын, бұл кинділер жалылара барыта бұл кеміне литератураға олаққан оқсуының орбыда киндері репрессиялдейінері. Оттан бұл тығынчы тоғыз үстерден сыллаққа қотуғы хулустен аттанмыда альманах тақсар болбыда. Олата бұл еріпшіні кәнеттен репрессия сымнан айар интеллигенсияме өрөйен көрөйен бар бүтін көрдірер. Бұл 30 сылдар бүтүлерігер репрессия күйірер, әбескі хүйісүдінен историктер олақан террорден аттылар. Ол кемнеттен сақа хуриячаларын, оннаттан хақа культуратын, наугатын очтауы кемнеға тумыс туттар кейді. Потомлық Севич Слепцов Юнускай репрессиялінен Иркусыйға тұтылдан қайылылар. Оннаттан екене қасығаннақ хорыячылар, журналисттар, культура деятельдері мен сойылығыға репрессияға төбәлдер. Ол көрдігіттен сорын олан болуын, көлін народный хорыячы болуын, отчыларға тыл культура институты өрілі сылдар эдер хорыячы. Оннаттан бұл Юнускайға көмілі әтші бұғытынан хорыячылар хорыштарға әппеттер әкердерінің ләбет баят Федор Винокуров тағдар. Оннаттан ұчтауға не аяр әлгіға күскілі дейдер Григорий Паскачин болуын, критик, прозаик Николай Заволоцкий чысқан репрессиялінелер. Оннаттан ол түмігерттен кығыл ұллықтан усонан литература ден альманаққа көбілуяр. Онтан бұл 1904-ден сыллаққа қотуғы хулустен альманақ өскүр. Альманақ өскүрігер білден тұрар очтоғы репрессия ержавшына кәнеттен ары сыннағын бар бұта орным олан нұқ босқолын мұттара еген терақ болуп болуқтақ. Оннаттан ол ойынскай саратниктара үйрек бүті олаттара очтоғы хуриячылар хойустарын аяр айгаға сүріннән олар бұт күнні көрастырап, амматчығыя, әлләй бұл бәлерін тұла хуриячылары аяр интеллигенситемен Қотуғы хулус альманах тахаралар. Оннаттан бұл Қотуғы хулус альманахқа өлілер бұд әріткалиға чиленлері бол бұд әлләй жүган істірап, абалынскай түрден екі хыллаққа хорықтары хорығар тылданан хорығар бөбескедеттен ағадай долу сәритігер өйділерін күміскүй аттаналар. Ол кәмге сұрнал бір сыл тақсы батаға. Онтан түрден үстілтан қаттан бәсәттінен барар. Оннаттан бүйхонус сылларға дыла альманақ бұғытнан тақсар Қотуғы хулус. Онтан бүйхонус сыллақ, бүйхоналта хыллаққа хурнал сақайырын хуриячарын сойуғын органын бұғытнан Қотуғы хулустен атынан тақсар. Оннаттан очытоғы өкенне Қотуғы хулус иккеті тақсар еті. Оннаттан редакторынан келін народный хуриач Николай Якутскай үлілі әбіті. Оннаттан ол халана бұл коллектив олырар. Онна бұл часқан, оннаттан очылар дауы кәмге хурналы күттесерге тақсар бол бұд. Полярный звезда хурнал тахар бұд. Үтчі хуриачта Юрий Шамшурин бұл көстелілер бұл қатысқаға. Оннаттан ол кәмтенлі хурнал хайхаттен сайдан тираға олатан барар. Оннаттан үскетін алампала қағана чолпон Хетте хүйістірағының тақсы өтәуек болағана бұл 6-7 сылларға ойынан тұғынша болар. Онықтан 7 сылларға мұғытан 32 тұғынша кераштынар. Онықтан айы тақсар болар. Қотуғы ғолы сұрынал. Онықтан сұрынал кераға олатытығар, жоңы әргеға бейхеренен барытығар. Сафрон Данилов сүріқті бәрін тұқары романа тақсы бұта олаққан Терек бол бұта бараманы жон әккәріті жана алыр әті. Оннаттан ол кәмге жақчы Қотуғы хулус қаспир тигал бекеретігер тиер бұл жаққа жар рунал бол бұта. 1976 ғалаққа Қотуғы хулус рунал түріттеміде бүйон сылығар бұл алтыннеға
sorunal örkemnäh ülete onutun bu hurnal erdaksiterillebit saha bastın hurriyatçılara bu bütün heveske hoyuz açta otun narot ka ütülerin öngölerin hin onuttan bu saha hirin hurriyatçıların barıların dağını ayar üleleriger sığınabıl ürtük sığınabıl bıhıtынан boçotusnaga orденнан наградалымыта журнал редакцияда оны толкемге редакторынан Александр Егоров тен билинах журналист саха интеллигенеки олорор онуттан бу кемнеге юбилейдах коллектив онуттан очтогы журнал редакциядан ылжыттырындаганы көрөгөт онуган холовор келин сахайрын хуриятырын союгун алайбыт очолордуга Кутугулу журналга проза отделын Хеведисенен Давид Сафрон Петрович Данилов bu Сахай репрессиялами ториятчыларын интеллигентlerin аттарын Тилинер Севит Иван Егорович Федосеев журнал редакторын холбиятчынын өлүләбит билдер прозаик келин кемнердик ата-аттар болбут Василий Васильевич Яковлев болдун народный поэт Леонид Попов Сахарин журналисттер били холу халарбыт Леонид Левин курдукчунар бухатска болбур көстөлдөр. Туну сагонусуларга кутугу холус журнал отуттатын жетераштынан хака агачытын сахажонугар кетегиле журнал болан хамай тахарлактык үлелен олар буда ол кемнеттен журналы алай бу жоннорунан бу bir Александр Егоров кандидаттан бу Хевен Николаевич Горохов болбута уюмскатна премия лауреата Олкемга народный лауреат Игорь Мимохов илләбите нуччылы сыгырыга Юрий Черков илләспите букендер олорлор ике хоббиастынтары Горохов онтон бу 90 жыллар хагалынларгар жолан 90 сыллакка журнал түрү татын түнүндери кыден сана өскүр ол кемне бу кемне айрытка деге членлери бу редактор Павел Павлович Никитин олар кине бу котугу диен атымнугар чолбону төнүннери кайыңден турурсубут үллеспит онуттан атып төнүннербит редакторунан болар онуттан бу ол кемтенле өркемге келен редакторунан Давид Денисович Нестрой Петр Денисович Авакумов онуттан бу өркемге сол булдуга деп Петр секретарь поэт прозаик Иван Егорович Федосеев досо бу народный хуриятчы болбут бихиурна бут ветераны Валентин Зарович Егоров Тумарча коллегачиден Николай Романович Калитин келин хуриятчы уюм председатель хуриятчынын өлүлөр киелорлор онуттан бу журнал автордора бу өксөй бола Ильяс Холковскай форум олдо бу ми алгонсулардагы редакция үлехиттере бу балан бар, өгәһәрдәк бар, Павел Никитин, Иван Федосеев досо, Петр Вакумов, Сава Тарасов, Тумарча баллар, онна холобур, поэт Василий Колдеров кергене, ми редакция олләүт Фаина Фолтона Ножницкая буманна бар, ноттон бу кем ата түнне оттан журнал репрессия хертибелерин оснан бу саха историятын умдуллугу төптүн сырдатыгаме балача күскөлле камсан тогонусуларга публицистикага улакан үлелер таксыбыттара онуттан бу журнал тогонусулардагы редакторунан бу Багалай Семенович Яковлев далан болар кине бу журнал берилдиркемигер тыгындарханын жылхамина романнары хурулан таксыбыттара бу хуруятчы Алтон Сахантолар юбилейгар Николай Луганов доклад питер. Чоббон журнал кыгылылыктен атынан таксар кеминеге историяда бу Платон Алексеевич Оюнскай гытты. Эдимнех кине ол кемге бу Жокускай сакайрынага типография директорунан олорун бу Чоббон журналы атын кыгылылыктен олардан редактор быытынан үлеләбите. Онуттан кине билен турар бастыгай очтоого бастыгай эмнелere 30 сыллардагы эмнелere бу Чоббон журналга таксыбыттыра үксекерейте онуттан бу Платон Алексеевич туттабыт маллара Миллионер Славскай атынан Хака музейин
фондаттан бу туруру гар караллаатар маллар бияка быстакка бутер тураллар онтан халгы бу керенистакка Дмитрий Коннович Сипсеп хорунум оллан хауриатлартан соғытоқ социалистический героя, народ хуриатчыта, бу драматург, прозаик, публицист, либреттист, оннотон методист, фольклорист, бу саха духовной культура тыгар сүрдә олаккан солу ии калыр бут киһи болар Дмитрий Коннович оннотон кини бастакы айымнялара бу бәйтін дақтыдыттан көстөрүнөн чолбон хурналга өссөлампа барыгар бесетинен таксан жоңга хергага бихиринен онтон ола хуриятчы болан үллән келбите онны уетин сахан тухары бу хурнал редакциятын чугас тогору те элбек статьяларын айымняларын бишеттеппите онуттан бу ме Ярославский атынан музейге караллахатар хорунум олон иетин маллах иите онны бу иете Дмитрий Конновичка хурбут суруга сүрдәк интерине сурук бу каралган хадаллар онуттан Дмитрий Коннович бейтеттен музейдері территорият кийинен биллер сака херигер кини жөркөктөгө политическая ссылка музейин соттудагы догурдугу музейин оны таттара хадайга литературный художественный музейи терибит территорият кии болар народ комсанын тахарын оны теңе кине бу Платон Алексеевич Юнский атынан литература музейи территорият нитигерме улаккан үлеле камныста очтогу музейи территорият Союз председателе Хемен Данилов болуун музейге директордер бахалай кулантай болуун кинеректе бир кетенге үлелеспит киенен болар. Күннү көрөстүрөп Владимир Михайлович Новиков бу чолбон журналгыме үлелеспит коллегияга үлелебит киенен болар. Оннотон кини бу музейге караллаатар партийный билете онорушката баалар. Оннотон бу кинеме бир журналбыт бир үлетин быытынан быстакка бытар кине кысыгынаа экспонаттар тураллар. Оннотон бу народный поэт Иван Михайлович Гоголев кындыл кине туспейтин туттугут мала деккага бата кине хабыт белахтамет сувенир статуэтка музейге караллаатар. Онтон Иван Гоголев ме фотогу болуп суруналга мешеттемит бир аттар болар. Онтон салгы ти фотогу болуп суруналга өркөмнөк биттер секретарынын үлләбит Иван Егорович Федосеев ашыгалара туралар. Бу калини кемге кине ужурдара кине коллекциятан сүрдәк интерине экспонаттары Ярославский атынан музейге белахтай биттерен Жон Сергей Караксевдин улбуттара. Онуттан бу фотогу журнал редакторунан үлелебит народный хуриятчы сүрдәк интерине жакалах биографиялах кихи Николай Гаврилевич Золотарев, Николай Якутской наградалары бу музейге каралган хадаллар бит. Онуттан ол билден туран бир выставкалар бир жол местене алалар. Николай Якутской бу саха литератураны история тигар бу журналлар битесеган эттекке кини оттөрдөн усуларга репрессиялемет Федор Винокуров дагдары бу суд кемигер көмүскәчи бутунан килен оттактылын актыларынан корсунлук көмүскән бу эрсеттен кайыттан бухан тахарбыт подвига жоңга хергага көмбүүнү кемге актылыкта комдуллохтак дияныгын онуттан кини бу көмүстән хүрүе төлкө курдук эмнелер билен турар саха литературатын